ngiro aslo olami ngiri kami salupna dia betini jumiro nami songoni ma Tuhan kami yang elehe kami lugo binasahat mai kami yang nami marhide-hide anakmu Yesus sigalu kami amin amin horas sampai kemuan tuh san ke atas kemudian Diba ano yung pinaman? amin Ang yamang totoo mo may na karatan mo na ibababan, sumpido. Tong jam na nga jam sa oras ay sangar oke gusto sa oras sangar Sa sangar hiyan jam 11 berarti jam 12 Wala ka. jam 12 ka sana